benkosi enkulu yakithi kuhleli lwamaNazaretha. Inkonzo isabatha yasekuseni seyiphathelwa umfundisi Mthembu wasemzini wayenkosi Mbusiso. Wasezulwini Nkosi yamakhosi yocela umvangeli wakho angilekelele emsebenzini wakho wasezulwini, umvangeli unene wasemzomusha. Amen. Somthandazwe Sabatha yisitabelo senkumbuzo ezukulwana senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Mogeno Jehova Nazaretha
Banjani inkosi masikube sithandaze. Amen. Nkosi yamakhosi, Baba oyingcwele, umthumile bangenze umsebenzi wakho wasezulwini. Ngiyumntwana kangaka. Nkosi yamakhosi, ngoba uthume ingane, ngicela Nkosi ulalele uma ukhuluma, hlezi lapha endaweni yakhe encane. Lo mpopho nje ozodlulisa izwi lakho. Imicabango yami nokwazi kwami mhlambe ke ngicabanga ukuthi ngakho kusuke kimi lo mzuzu, ngoba ngiyaqonda ukuthi imphambo wengelosi ehaqele isihlalo sobukhosi. Ngicela ke Nkosi uma wamphambi kwakho sizwe uwe ngingaliwe ezulwini. Sesibonile Nkosi, sabona ukuthi impela uvele ezulwini. Siyacela umoya okuwe ulethe kithi uze lasuhabula umoya wakho wakini la uvela khona. Nkosi yezulu nomhlaba, yazi Baba mkhulu kakale lokwathi yakhombela isimela samampondo khona esefike emhlabeni abafana kakhulu nabo nengane nje kakhulu naso. Ngoba inkosi mayivele ezulwini ifike ibe umuntu ebantwini. Ngiyengithathi labo bantu abakhula namakhosi asezulwini bengaba lenhlanhla ukuba kukho abake bakwenza bengazi ukuthi akuyena umuntu lofana nabanye abantu. Ngiyazi izulu nawe ukhule nengane ezinye kuthiwa uyingane nje, wakhula nabafana kuthiwa abafana mhlawumbe uzeza zonke izinto ezazenziwa abafana vele kwanjalo umuntu wayekhula. Kodwa kukho indaba enkulu ekuwe oyehla nayo kini ezulwini esingayiboni esingayazi. Manje usofikile, siyabona Nkosi, nomhlaba uyabona futhi. Akekho noyedwa bakhonzi umuntu ongalandelwa izishwele ezinje emhlabeni, kodwa umuntu nje ofana nami. Akekho. Le nkosi ehlezi lapha inkosi yasezulwini. Amen. Inkosi yandele. Thina abanazaretha sebuhleni sibe nenhlanhla abafowethu ukuthi sikhethwe, asikhethanga thina, umuntu akakwazi ukukhetha. Kodwa sibe nenhlanhla ukuthi sikhethwe ezulwini ukuthi phambi kaHlebo khona lesi sikhathi sibe phambi kwakhe nathi. Amen. Kodwa abaningi baliwe abakubona ngalokho. Namhlanje abakuboni. Abanye noma sebebona kodwa isango balivala akusangeke kusabuyeka. Nkosi yamakhosi, ngicela umisisiphi. Siyabonga abakhonzi, siyabonga abafowethu, umsana othando esithandwe ngalo salandela ushembe okuyena okhona la nasezulwini. Amen. Sifuna
Nkosi yamakhosi, umhlaba wonke uyazi khona unyazi lwezulu. Umhlaba wonke uyazi khona unyazi lwezulu. Uma bekhona bezihlobo zakamfana ohlala ngala ngasePinetown, uma bekhona bezihlobo zakhe bengakuhle, akazodwa noma khona nabengameluleke bebesasinda yini. Akuniwa phambi kwesitimela nomlale kiso. Akekho noyedwa ngengasibuka nje kule bandla, akekho noyedwa okwamaphambi kaShembe walunga. Noyedwa owamaphambi kaShembe wamaphambi kwakhe wabhekana naye walunga. Ngokusheba yena umntwana Shembe umuntu wasezulwini. Kodwa umuntu oyethwaluleke mhlawumbe sekonti ngapheshwa ukuphathaniswa. Bese sithi masikhuluma nabafowethu sithi awukazi uyamfana. Mangenzeka phela ngoba nale nto ethayizama ayilungi ngendlela akayithi izama ngayo. Mhlawumbe mayebuya sambhekela sithi isikhundla mhlawumbe ngoba phela wahlubuka eumvangeli. Wahamba nonkosikazi womuntu usakhala namanje umkakhe. Angiqonde ukukhuluma ngesolo somuntu. Kodwa manje sizwa ngeyinga namakhosi ethu ukisale unyazi. Asitubile. Taka. Asitubile. Lamakhosi ahona izizwe zabayaphila. Sinabefundisa unyazi bezothini. Ngakho ke njengasilandela unyazi yasitubile. Angazi ukuthi bonke abaphambana nonyazi boba yini umhlaba. Ngoba njengalula nje lukhona ngaphezulu. Baba mkhulilanga inyanga izulu uthiwe lalethe kuthini yena manje la. Uma ethangene ngangena. Uma unyazi bathi hayilo awungeni. Ngoba Shembe abangale balela unyazi. Akekho Shembe omunye khona. Asina Shembe omunye khona emhla bafowethu izinto unyazi esezenzile ezolezaqhamu ukuthi lo esihamba naye wasezulwini ngempela. Amen. Awubona wena. Siyabona siyekeni. Siyabona unyazi. Lunkulunkulu wethu. Sawa lehlahlake. Uthi sikhethwe. Ngoba abanye abantu ucabanga abantu uNazaretha kanti ababali yibo uNazaretha obala bona. Ibona uNazaretha bafowethu ngengasila ngesilandela unyazi lwezulu izizwe zomhlaba ngisho phetsheya kwelwandle bayathi khona unyazi. Uma canyama uNazaretha lelizwe uyazi ukuthi amazethu kuphi. Amazethu asonyazi lwezulu. Angazi noma khona inamanye. Angazi noma amanye akhona yini.
kodwa thina ngasiyazi sidumile yafuna ukudlulela benencane nje ingencane inkulu kangaka ngengabona mabaso la umvangeni ngimbonile ukhona lapha kwethu yazibona bangamazi unamathumba amasha wayengasena amathumba ancama aphanye lopoison kodwa wathi makubika kulonkulunkulu esihleli naye wathi phuthuma futhi sidla udladla futhi mabaso egoli futhi azosalungisha ngemoto thatha ibhaloni ugibela ibhaloni wathi umfundisi yesaba baba yesaba wathi hayi woqineza phuthuma udokotela wasezwini lolunyazi wafika kuye ngasena amathumbu sekuphelile ngaye ukhona la mayinkosi ivuma ngathi akaguqa ngoba bamazi abanye kodwa ngoba ngesaba kuqiswe mina cela phamsi isandla nje bambona bangamazi la ngesiphamisi amathumbu wayengasenawo kodwa amathumbu akanawo kaniwe unyazi abusha uthini wena khona naye wasomsawe hawo nkosi yami khulwa ke ngilosi singazazi simazi siyazi noma sihlalele leli bandla shoka umuntu washubuka ebandleni wayeke sakwazi ukubuya futhi bafowethu umhlaba wazi ukutela umhlaba into engekho tusabantu abaningi fanele simphendule hayi baba akafanele ukusho lutho ngento engekho kodwa fanele simphendule dumisizwe ngoNkulunkulu wethu usho noma yini okuthayisho Nkosi yamakhosi aqali ngawe ngoba bamkhulu bamthuka nela bathuka nenyanga yezulu bayithuka ngokudlulela bayithuka kunyanga yezulu uNkulunkulu wayithatha wayifihla kiwe yahlala nabo ezela singayiboni thina amaNazaretha wayifihla kiwe yahlala nabo mayisiyenza umsebenzi wasezulwini ithi abangcina ngiyusibani lo yayizimeleza ngegama lakhe namhlanje angisebuye yakhiwa ubusuku akabonge amen mawubona lolunyazi mawubona yebo ngabona lolunyazi wasezwini uNkulunkulu bonke usheza amen yikho kwenzeka izinto ezinje ngoba la onyazi lihlezi izulu lonke isikhona sezwini sibuthelela amen khuluma ngezwi kubengala khuluma ngezwi kubengala ngizokuphila lokho anginamasho ukuphinda futhi zohlala phila izinto abafowethu ezimqoka njengoba abafowethu odadewethu uma begcile kakhulu emlandweni weBhayibheli wawubhala ushembe sebaJuda negama labo wonke abaningi ayehleka ngabo kulelo lizwe baphideka abantu bakithi uma uNkulunkulu wayehlele kwaJuda esehlela la isenkulu indaba okufanele ikhazwe bafowethu yibo bonke abantu abangamaNazaretha babenenhlanhla kumbona uShemthuba bayichatha uShemthuba ngoba umhlaba ubona ukuthi uShemthuba kodwa uShemthuba umuntu wasezulwini wakwabuza sewaJuda ukuthi konje abantu bathi ngubani basho izinto eziningi abanye bathi uJohane abanye bathi umprofeti Eric Buyile bashatsema wazophendula uPetro wathi wena indodana yathi esasethi ngoba lethisiwe ngesikhathi uShembe sewaJuda hayi akasamshembe waJuda uvele usele lo moya ohlezi lapho yazi umoya omdala owathi uShembe mayikhuluma ngawo phakathi kwabantu bakuwo ethi ngesikhathi lebemgudla uJesu wathi bathetha hayi khokhoyi uAbraham enqosha naye engalabi bikho ngase ngikhona mina babuthi amanje bathi namhlanje kuphelele
uma lo esho kanje ukhokho wethu engakabi kukhokho wethu wayesekona useqedile umuntu uNkulunkulu babuthamata iyabuza indodana mali ukuthi ifuna ungikhanda ngamatshe umsebenzi umuntu omube ngwenze phakathi kwenu baphendula ngokuqiniseka bathi asikhali ngomsebenzi omubi owenzile kodwa sifuna ukukhanda ngamatshe ngoba umuntu kodwa uzenza uNkulunkulu basho njalo namhlanje wenyasini leso namhlanje basho njalo bayiqhamuka inkosi siyahalalisa sithi ingcwele sithi usana bephezulu sisho ngoba qhamuka uNkulunkulu wethu lenda bekuya kweze waJuda uJesu yena khona ngembongolo ekibelethona ngembongolo bendlala ingubo zokuphasa namasunda abantu behalalisa abantu ingcwele abaFarisi namaSadusi bezazimthetho abantu abafundeyo la za inkosi bakhuza abafundi bakhe abasusho ukuthi ingcwele ku uthi yena uma laba bethula bengasho ukuthi ingcwele amatshe neshasha zonke ingcwele zasho njalo ihlahla namatshe entabeni le ndalo isuka kuyona ngoba sasingekho thina kodwa zasho njalo singakhohlwa ukuthi bafowethu ngaphambi kokuba halalisa ihlahla namatshe kwaqhamuka eqala imimoya yonke emibi qala phezu kwaleya ndaba singakanikwa le ndaba kodwa yaziwa ukuthi kodwa masefika uyazi singeke amen wasikhethela baba indawo enhle wasikhethela indawo ngoba yikho indawo engamfanele mhlambe yalifanele nendaba endala kodwa lamana zethana ngethempelini angeke senele kule ndaba endala izinto babuyazihlela ngoba wena welizwe wasezulwini le ndaba esikhonzela kuyona amaNazaretha uyayibona ukuthi ila zophilela khona izinto zonke kodwa manje uNkulunkulu esipha umqondo okuhlakanipha nokubuka kakhulu thina befundisi izinto zophilela zonke khona inhloso usheba ehlala ezulwini khona eqondile kodwa besisenzi uyimanguka zokupheliswa kufezekiswe twasele ngazi ukuphupha kwami mhlawumbe engane ndaba ithi inkulumo kwaqale kwaqhamuka imimoya eyayizomedusa ithi njengolanje baqala qhamuka imimoya iza namafa amahle inokuhlabelela yathi masifika kuyasheme njengolanje woza sigcobe ngoba ithine sithe wozala kodwa lathi izulu ngoba wayelazi ithunga lapho layivele khona walithalilo wandlulani ngilindele uJehova ithi inkulumo yabisidumala lemoya yadlula kwaqhamuka eminye ebhodla njengamaphesi imoya ebhodla njengamaphesi nawe yasho njalo nakiyo washo njalo ngilindele uJehova yadumala yadlula kwaqhamuka imoya ehamba nabefundisi abansundu nabamhlophe echaza njengengozi eshaya isimo saThixo kodwa nakiyo washo njalo wathi idlulani ilindele uJehova sasa suma sala lesi mhlambe thina sina sithi ingcwele ngathi yasihola yosigilele khone phele ngathi kodwa ngoba kwabethalele ezindawo namhlanje eNazaretha lathula izulu wathi mase khanga yena wesiphunga kaziyo kodwa iphunga likhona lekha kodwa lizoma Nazaretha phela kethiwe lapho nyazinto lezi leliphunga umhlaba uyalizwa kwabelalishwa balizwa lephunga ukuthi khona yikho liqhamuke endaweni zonke badonswa leliphunga wathi liphunga akalaziyo nakubo alikhuluma ulimi olufana nelomoya kodwa leliphunga lathi mase lifikile lona lashembuka uphathi ngapha Nkosi
uthi ukulima konke kudlulile kuwe nemoya yonke uyinqobile kuwenza wakhiwa ibandla lami elingawuhlula lutho emhlabeni. Amen. Uyabona ibandla hluleke ngeke lihlule lutho. Yikho uyabona angazi Nkosi yami ukunyaza akuvuma ngikuza kithi asingi. Kodwa ngabe singa phela. Ngabe siungathekile nathi sitshelwe losengekho. Njengaba kungathekile asibamakanya abantu. La losihlalele. Hayi asiyazi ekhaya. Asiyazi. Hayi nale ngosi. Bayibona noma umuntu. Uyakhala namanje uyathanda. Uyakhala namhlanje sakhala Nkosi yami uyathanda. Wathatha umakhe. Impela umhlaba ukwazi lokho. Kulo muntu uvela asekho la ngoba manje ngabuya la ayi ngibone ihlahla uthe uvuma hayi ihlahla utiyale ekhaya umthatha umuntu. Hayi angiphathi kuya bagcodo ngathi bayakwenza kanjani. Mhlawumbe kwakufanele lapho uyabona wakho qosela wathula Nkosi yamaveli ibandla elomdlala ngoba khona wethu umuntu ezulwini abantu ahamba nabo uma bezolothi igama lakhe ngoba lithi igama lakhe ezulwini igama elikhona elonyazi. Amen. Alikho lelinye futhi igama elikhona elonyazi. Lolonyazi bafowethu ngithe ngiphinda le nkulumo ngiyabonga ngibonile efika mina ngiphile ukuthi wena obongekho uyizwe ungami ngesikhathi kuhamba inkosi uthini inyama yakhe ingakatshalwa emhlakathini wayigula date yaseGrace eyobonana khona nodokotela abakhulu kodwa bathe ebusukelele kwathi inkosi uthingo isalele emoshwa umzimba usale emoshwa malifika time salukhala ngikhalela lana thulani inkosi ngishilo khona. Amen. Bakhona abantwana. Amen. Thulani usalukhala inkosi uthingo inkosi ngishilo khona. Yacabanga nje sikhole sithuse esathi masikhamba sithi ingcwele kiso asikho amakhosi asuma kuke ngamadoda akekho umuntu emhlabeni obaguqelwa kodwa amakhosi ambona lo uthakile umuntu lo akuyi umuntu inkosi yasezulwini. Amen. Yikho amakhosi ethe khuleka ngoba abona ukuthi akekho umuntu obaguqelwa amakhosi kodwa amguqela lo ngoba ambona ngene umuntu wasemhlabeni umuntu wasezulwini. Besokhohliswa kanjani ke abantu. Ngithi eMnazarethe ngiyathokoza lokho ngikhuluma bakwazi abasezweni lakithi. Akuqali ukukhuluma futhi. Kodwa kuzokusiza wena ongekho uma unganekho ukulalela lezi zinto manusumane xoxa abantu abaliwe ezulwini. Manje kufika uThixo. Lothi msanukhala inkosi ngishilo khona. Ulwase nyamalala amanye nyamalala yasikhamuka inkosi unyazi lezulu. Amen. Mayikamuka uthi angiyazi uthi ngase ngithawu kuthi yona inkosi le okuthiwe oluthuthingo lishile labshunyazi. Amen. Lwase khona kubabe nomkhokheli omdala wasemziboya ongakhoza malanga lwaqonda kuye lafika lwamendula lwamendula wayesemdala over 90 years wayesemdala sekumela lokugula okumela nokukhula kodwa lwafika lwamendula unyazi wavuka thatha ugogo. Amen. Wathungela wetshwanyuke ebaleni khona emdala enjalo uthi ngithi ngenhliziyo awu Nkosi yamane nhlanhla umkhokheli okwami ngikula kangaka ngiya eGrace lenkosi oluthe uthi
isimisele isimphilisile yena kanti yadlula unyazi yakuye bafika nomama nomdonsa lamelula akabongishe ngaze ngiphuthuma ngakhuluma naqala ukuthi ubona kanjani uyathemba akaphushwa akaphusha mfowethu uthemba yabona uyazi ukuthi njengoba uninkosi yena nami ngingayazi lo ngakahlala esihlalweni ngokumzimba wenkosi uthi ngongakabe uthemba akaphushwa kodwa yabona inkosi ezohlala esihlalweni usiphisi akabongishe phoso wenzenjani ngedate yaseGrace ayitha mawungakholwa lokhu ngahamba ngevimba wangithuma ukuthi ngihambe ukhona la ngibone izolufike ngahamba ngevimba ngafika khona sengisho cha isiguli sesinje ayi ngisacela ukuthi esixoxele date yenu ngoba ngisisa kodokotela abakhulu hayi vele njengasimuse Grace simusa ma specialist odokotela abakhulu vele uzalahla imali yakho mahhala kulelo cha vele sengikhokhile akabongishe ngakho yazinto lezo ngoba sazi ukuthi singakhokha kanjani yilo asazi ngakhokhekile manje iqiniso ukuze ngoba namhlanje akazange aye khona ukusuka lapho uthimo lwakhotha khona ngokunyazi lwafike lwamelula angakahlali esihlalweni nakho ngonyaka ophile eseshawa stroke ngaphilela kile unyazi entabeni ngaphesheya lapho Nkosi amakhosi useshawa istroke umngani wakho shebo umngani wabantu bonke ya futhi ushebo ukade bonke abantu useduze bonke abantu ithini esiqhelayo size Nkosi sakheli khona ezumqhela na yasithi Nkosi satha azikhona ingane ezamgcoba amafutha ngathi Nkosi amakhosi sona yathatha amafutha kokhela wakithi wathuma amakhosikazi kokhela mandlo wasemzini utheza umthandazela yena zathi kwashuka kwa sentenga yazo engakwazi ngishuhlala ngesina kodwa hamba wabona mshaya amen ekugwini wesibili westroke Nkosi amakhosi ngicela ukuphelelise ngoba kusebenza wena ngokuphila kuwe namandla onke akuwe bafowethu njengasikilendaba ngicacisa yalindaba yonyazi ulonyazi mawukonto ngabaza unetho lakhe kodwa unyazi lolono lwasezwini amen lwehle ezwini luza kithi ukuze sisinde waqala ukubona sisethuthukeni bazokhumbula abangcwele ukuthi ngonyaka ohlale ngawo unyazi esihlalweni lwathi mahlala liqala ukuya elinda bafika abahlale labangena lapho lwaphikelele ekuthuthukeni waqala khona ubona unyazi lapha athi khona uyabona awuyimpe akabongishe amen lapha ekuthuthukeni eyakhuluma bafowethu uyabona siyandaba endala abakhuluma amadimoni ebhekise inkosini sikusesibili elibuza amadimoni thawusheni wasitoshe ezulwini bakhona abangcwele amen wasitoshe ezulwini mawusuzosishisa la sungasishonephi lokho kwakuthini kwakungasho usheba akhuluma nayo asezulwini kwakusho lokho kwaba njalo lapha ekuthuthukeni kwathi inkosi mabe beyikhomba beyikhomba isingasehayikhibeke basi aqala amadimoni la eginga thawushebe sakhe mase uyojika lapha ngasepipiga kathi adinga ahlaba nangawakhanda phansi khona oweseduze kwami wesifazane wathawushebe wasishisa ezwini wasixotha kho kunyazi amen wayesho onyazi lwezulu amadimoni
utasifune wena uzosenza wena uzayaphi nathi ngoba vele wena udinga shela ngodinga abafowethu lo onyazo ezwesinayo uyena odingwa ngaphandle kwakhe asinalutho bafowethu njengasibeka abasilindile silindele umoya ingcwele kahle uyazi ngehlahla abafowethu ngihlumoseka wafa ezwini khona abantu abafayo bebephapha akakhona noyeke sengengamuza nongisiza bakubona kwamuzo omunye angitshele nawe abantu nasebeke bafa bafike befica ushembe umathi ababuye bebuye bebethala sikushembe asibuye ezwini wathi akafiki insuku zami ngase ngifike nabaphela ngami kodwa ngale ngifica ushembe bafica unyazi bakhe akabongishembe bengaphumela noma yiphi inkosi emakhosini esinawo akhona kodwa bafica unyazi ngobunyazi esinalo lana olothiwe lana sezulwini mawunyazi elilinde lesikulindile lithi senze kahle bayalalelo shaba basezulwini Nkosi sicela ukuthi usilobe kwesikuhle sikwenzayo lamanazara yakho Nkosi alento zonke analezitha futhi ale ngenxa yokwalalela ilizwi lakho Nkosi ngenxa yokunukelwa umoya amanazara ukuyiphunga lasezulwini ngenxa leliphunga Nkosi yamakhosi amanazara nalo abalezitha zalo cela ngifike encwadi bafowethu kaMateyu wesihlanu sifuna yini abathunyiweyo
usuku wenyuela entabeni ehlala phansi abafundi bakhe beza kuye wavula umlomo wakhe wabafundisa ethi babusisiwe abaphofu emoyeni ngoba umbuso wezulu ngowabo babusisiwe abakhalayo ngokuba bayokuthokoziswa babusisiwe abamnene ngokuba bayolidla ifa lezwe babusisiwe abalambele nabomele ukulunga ngokuba bayakusutha babusisiwe abanesihawu ngokuba bayophawukelwa babusisiwe abamhlophe ngenhliziyo ngokuba bayabona uThixo babusisiwe abalamlayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaThixo babusisiwe abahlushwa ngokulunga ngoba umbuso wezulu ungowabo. Verse 11 nibusisiwe nxa benthuka banhluphe bantabele okubi konke ngami. Verse 12 jabulani nithokoze ngoba umvuzo wenu mkhulu ezulwini. Ngiyabonga. Akabonga. Bazasithuka khona lapha ekhaya abantu uNkulunkulu engasiza sihambe ngendlela ushembe ohlala nathi akengezwe isonto. Akabonga shembe khona uzothi noma bekhuluma noma yini embi ngathi izulu becwebile ngathi. Akabonga shembe njengoba ngingasho ukuthi la ngengasikule ndawo ngesendaweni ebaleke kakhulu emlandweni waleli bandla. Ngelinye ilanga yakhumbula ukuthi ilanga leli isiqu sesibili sazivalelisa ngalo kuleya ndaba endala la ngikhona. Ithi bazokhumbula abafowethu ababekhona. Ithi Nkosi ngabona into enhle emhlophe yehlizweni iza kini maNazaretha. Uthi afika ndiza phezu kwamadoda azambulela izandla ekayibamba ehluleka yasuka wendiza phezu komame ingudlungudlu nayo ngoba indiza laphansi athi ayibamba ehluleka yangasemakhosazana athi hayi mhlawumbe yomingane ezoyibamba nakhona ndiza phezu kwazo zelo zandla zehluleka kuyibamba yaze yahamba yabuyela ezulwini. Wayesibuza umbuzo inkosi othi nenzwa yini maNazaretha into enhle eyayivela ezulwini ize kini niyiphiwe ningayibambi na samza nje phezu kwentaba mhlangano nenzwa yini kanti yavalelisa inkosi isithi le ndawo esikiyo masila le ndawo ibaluleke kakhulu ningaphuthuza ke maNazaretha. Yathi nitshele nabangekho okwakuphawu ukuthi ngoba ngeke ngisakwazi ukusho mina nitshele nabangekho bengaphuthi ukuza kakhulu amadoda yasho njalo. Akhumbula baba ababekhona kwakutholika baba umfundisi unene umbhobho wenkosi njengoba nazo ukuthi ayingakhona yonke le mbhobho ngisho lo
ufike nenkosi yangayizulu umbhobho lo ubanjwa ngesandla ufike nenkosi yasho njalo inkosi ngoba umuntu oyiwela le ndaba ephinde kufanele bekonke eguqukayo kuye akufanele umuntu enyuke kule ndaba aphinde ngenzeki lutho kuye manje ke njengasila nje khona abantu abaziyo ukuthi stop ngenhliziyo zabo ephelele bakhona abantu abazika ngasila silaphi bala ngenhliziyo zabo ephelele bayazi abayizelele futhi mabehla kule ndaba bazawehla bemukesiwe lokhu abakulindelela yeka ngami Nkosi yami kazi mina ngilinde kanjani ngilinde kahle yini kazi wena ulinde kahle yini khona engikhuluma la okufanele yena bengiyakhuluma kule ndawo lapho umnikazi wakho ahlala ishumi lezine kule ndaba elindele thina ibandla lizayo yena akaselikhona akathulule ngasiza abantu zayo njengoba sibe endaweni nje kusifanele ukuba kuyona ngoba lesingabantu basemhlabeni sesishayetheleni-ke uThixo uyabathanda abantwana abasolayo Shembe maseliphumile kwakhona into elikhulumayo likhona esidinga ukuhlangathiswa Nkosi sikhulume kanje noma masola sefane phuthunywe masola izwi lenkosi phuthume izwi lenkosi uma ukhona elikusolayo senzele ungashi umlilo ngoba uyubala kwesihlalo udala inkinga yikho ushembe ngaso sonke isikhathi izinto ezisabuye kwizinto ezibalulekile ziye enkosini siyabonga namhlanje ngoba othandayo vela qonde kwinkosi athi ngabaleka lesana mawusifika le ndaba uye nendaba engakudingi ukuthi ayisenkosini lo bengafanele le ndaba nje ayisenkosini khona befanele ayise isingaphakathi asinazi izinto engadingeki sisenkosini bafowethu akabongishe asinazi izinto ezingadingi ukuya enkosini abefundisi bakholela izinto uba udonga ukuvika izinto eziyababa angithi bafowethu izinto eziyale ngale ngaphansi baba adingi izinto la befundisa abantu abamiswa bawudonga lokuvika into engafanele kuyababa usho njalo baba usho njalo ngoba bekhuluma wathi sinayo yonke into ekhaya emuva khona abashumayeli indaba mangabe isihlaba abashumayeli bayiphasa kwabangeni mayibehlula beyiphase bafundisi sisekugcileni ayidluli befundisi ngoba abafundisi bafike bedonsa umthetho abathethi icala
bedonsa umthetho ukuthi le ndaba njenginje ifanele ime kanje akabomshembe ayidluleli ndawo bafowethu siyambonga ushembe esihamba naye ngoba ushembe usifanele isikhathi esiso siyambonga isikhathi esiso simfanele ushembe esihamba naye sikhuluma le ndaba ngelinye ilanga inkosi inyanga yezulu isezweni lakithi awu akashongo lo mfundisi ukuthi owawabani besimuzwa ngekhuluma umfana Mthembu mina emsinga emzini yenkosi emzimoya esizweni samachubu amen ngivulile wana ukuthi mhlambe ngenza bekhona ozwa imuphi nalo abanye bakude abantu le abanye bale ngithume khona umsebenzi kaNkulunkulu akabonge ngelinye ilanga inkosi isezweni lakithi inkosi inyanga yezulu ikhuluma ngomuntu wesifazane oyengumakoti esahlala inyanga yo-8 engathola abantwana waya bathandazi waya enyangeni nabo bonke abantu okuthiwa bayasiza kodwa akazange asizakala ekugcineni bagcina bethu abantu usumakwaya kodwa kushembe na akushembe kuba ibyamva ngoba akakhokhisi lutho ngidabuke mangizakuthokola abantu abathandazayo ngalaba amanazari bagcotshiwe mayithandazala ufika nama-1000 akawabizile ayinkomo yakhe kule bandla impela ukhona impela uyaziwa cha impela mayisefikile mayithandaza hayi cha inkomo kule bandla ayikho mfowethu ningangizoli kodwa njalo ayikho inkomo yomuntu la kule bandla kodwa umuntu ogcotshwela efika emzini womuntu umthetho ukuthi laba afike kibo bekhona into abayenzayo umkeni lo somuntu ogcotshiwe shembe uvusa abantu abafike bafike emakhazeni abanye bayishosha babhekisa ushembe alikho inkomo awezeyisa kange mina ngikhuluma egameni likaShembe senginenkomo yami nawe usunenkomo yakho bakhala abanye ngangifuna ukubacela khala abanye bathi awu senoma sithi siyakhaleka impela wasifuna 6000 yeni angimcela izulu inkosi yami angizomusho futhi kodwa nje lokho ukuthema uthandaze egameni likaShembe mawusamhloniphi nenkomo yakho ayi bafowethu akulolele thele bandla enasezulwini akufanele kelonakale kalula nje nabazama ukwenza njalo kufanele behlele ngoba abafi kanye abantu befa abanye bevuka abantu kakhulu leli bandla futhi sakhohlwa ukuthi thina sidotshwe sonke ngikhuluma ngomkhokheli umshumayeli umbangeli umfundisi sonke sidotshiwe uma kukhona izinto esigilayo ushembe ubeka umuntu emva kwakho ungazi lo deleleke mhlawumbe ambeke emva kwakho ngomsiya kodwa usekhona kuleli bandla lokuphumana noshembe yafa bakhona abantu akuphanyana noshembe kuleli bandla ngokuphumana noshembe yafa nongafike sakugqiba kodwa uzofa uhamba ubusashona abana zethu akunjani umuntu hayi ngoba kasekho ufike hamba kuleli bandla liyahlonishwa kuphela akabomshembe wasezulwini ithi inkosi lo mame wayeseneminyaka yo-80 ehlezi emzini kwathi egcineni kwathiwa wake waya kuShembe na uthi wagcina eza wathi mayefika uthi uShembe wasezulwini yini wathola abantwana angazi indoda yakhe ikhona thanda mayesefika lana indoda yakhe uthi tshela indoda yakhe wathola abantwana babangazi ithi inkosi bathina nababonayo bathi ngadliswa ngehlabathi zamangcwaba kwathathwa insila zami zagqitshwa njani njani sho yonke le lesho nakuwe ngokuthanda ukugula basazosho
ithi inkosi yasezulwini bakhohlisa babekusona phezu kwesono yonke le ndayikho uyakhumbulisa intombazane wawupheka ukudla usebaleni kini unwedwa sikhuluma ngohlebe bafowethu uthi wawupheka uyakusho nokudla ekuphekile uthi wathi mawusukuphile lokho kudla ungenise endlini waqala waphalelwa wakho wawedwa owesibili wayekhona mina silandela umntwanjani okhona nalapho engekho khona okhona wesilimi wena wafakani ekudleni kababa wakho na wawaphansi wavuka wafuna umbaleka wamamba bashumayeli bathi zivume wayesezivuma ithi inkosi wawusuhamba isikhathi eside ipophile ngaquluka ngalelo langa ngasengikhisa inya sakho uthi ungathola abantwana kusho uNkulunkulu wasezulwini ngalelo langa ngaquluka ngakhisa inya sakho uthi ungathola abantwana laba bakhuluma nalo bakhohlisa bakutshela ungekho babekusona phezu kwesono hamba inkosi wayesebathola abantwana abomshe amen sihlelo shebe bafowethu wasezulwini owenza izinto zaphelethu wasezulwini engathi nami nawe nomnye nomunye ngalinda ngokulinda ukulindela into zakho uyazi ukuthi noma ngingadlala ngiyangile entabeni ngingalindi ngokujula ngijulela ukuthetha amacala obaba nobabamkhulu nogogo nawami ngingakwenza lokho ngangithanda kodwa ngeke bathinte ngalutho abalindile ngoba bona mabenindile umvuzo wokulinda wawuzoya kibo silile kanjani thina na silile lokhu kufanele sikulindele la sizokuthola yini shebo ingcwele umoya konkosi awusilekelele usipho ukhona wabantu basemhlabeni lokho engikhuluma ngakho kukhulunywa inkosi isezweni lakithi ziningi indaba ekhona ezweni lakithi bafowethu ngoba izwe lakithi lathandwa uNkulunkulu lamakhosi yangobolethele phansi asha inkosi yakithi wazondehleka akabongishe inkosi yazwa wonke umuzi wasehleki wonke umuzi wasephameni inkosi yazwa okumthanda uThixo naye uThixo wakhombisa ukuyithanda Yeah.
ezwe lakithi sithi izwe lakithi uthumbu emazweni nasemakhosini unomshe akabomshe ngoba wathi ubaba mkhulu esengaphesha kothube emandeni lathi izwi uzaziyolala emkhathini ungasafikanga esizweni samathulu siyisizwe esikhulu akabomshe kusho ezulwini phindela uyekhona ungaziyolala emkhathini ungafikanga khona masithi isizwe samathulu suthumbu sisuke sisho kanjalo Nkosi yezulu nomhlaba bathi abadala sasingekho thina kwathi isimangaliso sasezulwini sesifikile senzonamlela isikhathi sesihambile sesifikile uthando leza naso phakathi kwalesasizwe safike sasinikeza umuzwa semzini walokhulunywa ngawo akabomshe angizungena ngokuningi ngoba niyakwazi okuningi ngenxa yesikhathi kodwa lolu thando lwenza ukuthi mase efikile wafika singeza umuzwa semzini uma ekubeka lo muzi awuzange ucelwe endlukulu awucelwanga inkosi njengoba nje bonke abantu manje ezizweni zabo siyacela baba nathi sicela nathi siyacela awucelwanga awuzange ucelwe kodwa izulu lawo ngoba nathi ubekele lo mzi ubekala izizwe esenhla ayisho ukuthi isizwe samathulu kodwa izizwe esenhla ziyosinda kulo muzi akabushe amen izizwe esenhla ziyosinda wolo ingabuthe ezwe esenhla nowathi mayise ubekile wathi kwafunga wathi ngishilo osemaphiko mane ngeke izisiphule wona akabushe mhlaqanjwe igama lawo kwasumoya omkhulu amakhosazana enyekile inansuka zagibe zaswaza ndiza zasithela azaphinde zabona zabuya kodwa yayisithi inkosi yasezulwini bekwehla igama lalomuzi lo muzi igama lawo semzimo amen ekhuluma nomnikazi ngale ndaba lelalizwe uthi ngengayifika inkosi ehlabathini zolwandle idlala ufike umfana ehlabathini zolwandle idlala lokuzwe bangasekho kodwa yokuvuselela kuphinde kube khona akabonkulunkulu inkosi sayibonisa njalo mayifika amakhosi lapha ekhaya ayinikezwe ihlala ehlalweni kodwa athi mayifika le nkosi lapha ekhaya yasengabi isihlalo akabushe amen kwakhishwa ihlalo amakhosi ahlala kwakhishwa isihlalo yasencama yona isihlalo uthi hlala esihlalweni yala ngeke ngihlale noNkulunkulu esihlalweni mina ngiyinkosi ephethe isizwe esikhulu lesihlonishwayo kodwa le inkosi yasezulwini ngeke ngihlale shebo wasezulwini bafowethu amen kwase ukuthi makuzongena isonto njalo ethanda ukukhumbula icansi lamathungwana abona amakhosi ayo sekayethathala phansi amakhosi akabushe enhlisezweni elisehla bafowethu kwavume enhlizweni zawo abona nabantu vela bayibona into kangani abona ukuthi impela mhlale inkosi ingekugula kwenzeka into engazange yenzeke kumuntu sifike emzini wasephamini iwuka lathatha isigqoko salo lasibeka phezu ekhanda lakhe akekho nomuntu emhlabeni ongagqoki into egqokoshe kodwa inkosi yamaqunu wathatha isigqoko salo iwuka lalibeka phezu kwaso yayisiyaphila akabushe ngawubona lo msa izolo sekhelule ngezulu siselinda sifika naye sidumuze sawubona lo msa iambulela eyayembele unyazi ingazange bonakale lwathunyazi
yembulelana naye Nkosi yami ngaye akabongishe amen cela uNkulunkulu Nkosi yamakhosi usikhumbule ezweni lakithi inkosi esinayo njengamanje hlele esikhalweni sale nkosi engikhuluma ngayo iyamthanda uShembe amen iyamthanda uShembe kodwa kunengishushu ezisuka manje efuna ukuqala phansi kabi kabusha kodwa ke siyeza inkosini nenkosi siyeza sizocela ezulwini ngoba izinto zonke ezenzeka kulelalizwe zenziwa ekhaya sicela ke ukuthi abasezulwini bonke bengasidedeli nosizi vuka abantu ababulalana ngoakhompi izinto zasevele kodwa ababulalana nje babulalana isweya afaka namatekisi phakathi siyayicela ezulwini inkosi yamakhosi ukuthi engathi wena ngokumoya wakho ugcwele lonke izwe ungayibamba ukuthula osukwenze kwafanele lelalizwe kuphinde kubuyele kilo amen bantwana basezulwini sengehlela ngenzansi ngiyafisa ukuthi ngidlule lokho usithumile Nkosi emsebenzini wakho asezulwini ukuthi senze umsebenzi wakho sicotshwe uwe kiwo lo mzi lendaba yakho kodwa siba nazo nje ihibe Nkosi sicela usitamlele kizo angaza ngicama ngenkosi mina udenela ngabanga indaba masekhethi angaza ngicama lo angifisi futhi namanje lapho amajozi Nkosi yamakhosi amathempeli akho awu22 ukhona asababili noma abathathu abuya sesibhedlela amanye ashona ngale ngasenambithi akonkinga abasenambithi sebenza nabo vele umngenhla amen ngithangisho lokho ezulwini ngomoya wakho uyahamba yophinda khona inkinga emathempelini angale asohlanganiswa kwamajozi khona inkinga awu22 ewonke angaphansi kokubhekelelwa imike amen ngiyabona amabili namathatha abheka lapho mqondo ukulungisa ngeke ngabika ngenkosini uNyazi ngesikhathi sisekwandeni amen ngiyenza ngathi khona abathi hayi afika ngoNyazini hayi uyakhuluma kanjani into engayikhuluma mina ngizothi abangaduka abangcwele bengaduka vele masehlala soyilungisa leyo nto futhi izoluka amen ngiyadlula ngeke ngikhuluku Shembe uNkulunkulu Shembe sihamba naye uNyazi bezulu luthixo sicela ke lungasilahli Nkosi yamakhosi ithambo yakho ngiyezwa uyidosa ungako ebengiwe khona esikhathini sobukhosi ngiyocela baba oyingcwele ingakabuyeli phansi ikhulekele abefundisi bakithi abangasekho emhlabeni nabavangeli bakithi kanye nabashumayeli bakithi nabakhokheli bakithi abangaphansi komuzwa wasemzimoya noma bakungehla wonke ubakhumbule Nkosi makukhona lababantu bakhona bathethelene kodwa bababe wenza umsebenzi wakho futhi Nkosi ngiyazi ukuthi noma ngakhona iphutha bake bangena kilo kodwa ukhona okuningi abakwenza khona okuhle ngicela bakhumbule abacodwa bakithi ibuyisele esihlalweni sobukhosi Nkosi kusizwe la sizobala inkonzo yesabatha yasekuseni ngesidlalelelo samashumi ayisikhombisa nesikhombisa 77 sicela umshumeli uNtombela wasesimakade sifole ngesibelelo inkosi Moses inkosi kusibongwe
Asibonge. Atshoshe emangweni kwasuka uthule ezigcwele bebheke emzimo yami lathi yena qaphuza ikhona ungangendlovu esenhlala kahle umuntu usabethana phezulu yasemata betulela sethembe ezihlala kwathi yasethembe ezihlala bebhula suka amaqhubu yayobhobholela ebukhomazeni ayisekezethe ukusuka yayijubulala ngazini izindlela eyikhakha lukidala phindelela lakida phindelela inkomo khaba bayisengayo khenye labaqhuma amabili Anyone who had a shanganom, anyone who had a homicide, hang on, can you do a double of shanganom? I'm doing able to make a man that you was shop. What can you put on a double of shanganom? What can you do a homies? What can you put on a double of shanganom? What can you do a homicide? It goes about to remember Shabulugam, Shabuluga. I can't go those. Captain Malayaka, Yapo, Tinker Bamasondo. Why don't you put the Matabetu them? And be well for sure come and show one them. How does the sound Katakata kept turning? Sazima Pelafusa into Temkati. Hambano, Kabatino Kabasasi Hokoni. But Teresa was service in it. Oh, Subrama Selesi, Assassin Hookshamaza, Hesikonama Sani, Komiko Tingo, Yahola and Kosunyasi, Komaka Shembe, Opa to the Salico Sunyasi, Komaka Shembe, and Yako Shan Kosunya, Komaka Shembe. Chelezi and I September Yaban and Garanani, Shetted in the Santa Manela. The Shell was a Kinyas Yaban and Garanani, the sort of Musabanganella, the Shell was a Pamela and Garanani, the Sensationalist Kubosanya Masan Banganella, Maparamela, or Paramelin Goyamayashala, it is see, why Paramelayashala, Yat see, why Paramelayashala. I keep on me to my cotton semi. Shalom now with him, Masangani, the governor Marco Cabasha, Shash, the Galenin, Omna Bamuanum Shulo. One can never be on the stairs. Ushango got to Tuane. One can never be on the stairs. Ushango got so musham. One can never be on the stairs. Ushango got in Tantong. Puntula Shelas, Hypegamos, because Shanga never fully put a get him. What else? Someone of my shadow on my tongue. Yes, you are who became a Banga Sindel. Highly of Simon Shamani. Yes, if I'm a puto, I'm a Shanga Halisa. I am on it. To where Kamala Samatabetulen. Where was some Kumela Sotangan? What did you tell them to Penguin Macalanen? Siobatan went to the Sonia Tipego to Cabazayo. And you are so well of go. Buana Santis elected on it. I shall like the piece of Bugabiana. Now I'm Cabela. Coffee was so much. I say, eh, Fanny, she wanted to. There was the ICC. International Convention Center. Raffaele Rata, Tunyasi Ratata, Rata, Tunyasi Ratata, Rata, Tunyasi Ratata. Professor. Fumaboka bad, Fuma Shikuru's a commodore. See, what was some shabenim? Oh, yes, it could be South Africa. Kwazulu Natal self-valent, otherwise, since I caught him, nobody knows so let me get a massage. Why not can yesterday, Shangani? I'm on your mountain and I'll get Kata. Nasa Pinta. Oh, yes, we are captain. What's the discussion as an escaping him? Oh, yes, and Pella Robin Island. The Suman among Yawo, such up discussion as Salam. But into I into a bar. Come on, not just to classroom. Where's the Jafana? But I'm the back end. Oh, Kuruko Sagambo, a Matilomini, Ratunas is what an ekhenani. Yapumacha, I got the canonical Sagamboto. Yes, there is got the Sagola Sehati. Quantis a helicopter cannon. Why you don't want his